Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo wongeye gutorwa ku itariki ya 7 ukwezi kwa 12 yimitswe ejo kuwa 4. Mbere yo kurahira inteko yatoye umuvugizi uva mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Muri Cote d'Ivoire amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yatangaje ko azagira uruhare mu matora y'abadepite ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 3. Ibyo bikaba birushijeho kugabanya umwuka mubi wa politiki. Amatora ya perezida ku itariki ya 31 y'ukwa 10 La coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition. Kandida perezida utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda Bobi Wine yitabaje urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Mu byo yinubira kuri perezida Yoweri Museveni n'abandi harimo n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Abantu amagana bigaragambije ejo kuwa 4 i Gafsa muri Tunisia rwagati basaba ibikorwa remezo n'imirimo bijejwe na guverinoma nyinshi muri aka karere kari mu twasigajwe inyuma mu gihugu. Naho abakristo b'abakopti baba mu nkambi y'impunzi muri Sudani bizihirije Noheli mu buhungiro basengeye kongera kubasha guhura n'imiryango yabo no gusubira mu ngo zabo zakozweho n'ubushyamirane.